Rival Mahfud. Kok kira lu sih? Di mana? Kediri kan? Tadi udah bilang. Bagaimana tuh bisa ngomong? Kan dia sebenarnya mah ya ukur pura-pura itu tadi. Kunaha tuh gitu? Nyawung ko di babaturan bener di nun ko. Tapi nama Coba, ayo ngotok-ngotok, Pi. Nyoba, Pi. siap. Si bangsat. Sabar kan, Ki? Tak dia banget. Hambok. Apa sebelah? Mana Pi? Itu. Ayo mana ka dia, Dik? Jangan masalah mana? Entah baik, entah ampun. Oh. Masuk ya. Nah, mereka dia. Aing teu aing kita hampura. Hampura bunga siapa tuh? Tapi itu bersih. Kayu mah. Mana kita ngomong? Tidak lagi. Ayo lah. Sang, ayo lagi. Enak tuh. Enggak aduh. Jadi kieu nya. Aing maksud datang ka dieu teh aing ngarek enta hampura teh kamarane terutama manehnya mal aing sok ngecek ka maneh sok ngomong ngalelece lah gitu kieu ka maneh Kurang jalan teh barudak ngampurakeun marane. Ya pura pisan tuh. Aing komo nya bari tengah hianat aing. Hampura aing. Si Ari ka mana? Jelaskeun saya. Aing kemarin nyampur ke si Ari teh, tapi Itu anak aing tanya maka ninggalkan tiba. punten. Kalabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak kali. Uma. Jadi kieu Pak, bari naruhkeun si Ari. Si Arina ka mana? Jadi kieu jang si Ari teh tos maot di barang diajakeun ku si Iqbal teh. Hah? Innalillahi. Mang. Ayolah, sama undangan. Ayo. Bisa kayak video bayang. Nyobain kayak dia belak. Ayo kundang enggak. Ya, rek nyelesaikan aja. Sok, ayo. Sok. Masker itu mah. Yes. Mas Des. Mang. Bisa aja. Baru naik lagi lah tadi. Kemarin cepat. Main masa selalu. Kamu ding. Kamu gak bisa lagi. Terendam pada alhamdulillah. Saya tadi. Bang. Tenang enak mah. Aing pi goreng. Kapan? Bener yang jangan bodoh. Aing tanya bodoh banyak kieu. Enggak ro. Pura aing di anjir.
Dah. Mana? Dari ya mending. Anu lagi kemana nak? Iya bener mana? Ya bener. Tong bohong. Aing si Ali nu bare tuku mana diculek tapi geus aing mah tenang. Mana aing seneng pisan mana yang udah tadi. Ada nu teh so. Hah? Mana nak ngimpi bener tadi mana? Juga. Nah, maksudnya lainnya. Hah? Pura-pura. Kunaon? Pura. Ampura gitu tak gitu anjing. Pura-pura kayaknya. Ya ampuranya. Ampura ka ikhlas ampurana. Anu ngabarkeun aing paisa. Tah ini si Iki teh ngimpi goreng. Aing digoreng tentang mana? Oh, udah aing poho. Oh aing si bebeja ka barudak. Sebenarnya mah itu baik. Terus aing ke kota. Anjir, tadi baru udah ngomong aing ngimpi goreng. Berarti aing barudak kan nih. Tadi barangnya kondangan aing sare. Berarti aing teu diajak. Mantap kondang teu. Kondangan ka ondang aing pejuk. Nya, terus nama ampura aing, ampura barudak aing, ambil kange, tak pernah nyiksa maneh gitu ieu. Nya pokona mah ampura lah bulan aing. Nya kalau mah sih hari orang mah geus ngahampura. Nu penting kelakuan bangsat maneh. Kelakuan bangsat marane ulah sampai terulang. Ngerti? Oh, ngerti. Ampuranya. Saukuran mau baik mungkin benar teu. Anjing, kaget jadi gaul. Sial ya, enggak bijaan dia dah. Dia tahu langsung itu. Tolong nges demi Allah yang mendendam ke aing. Tolong nges lah. Aing bareng kita aja kesuntik aing mah. Biar. Aing kena ngomong naon aja dah. Langsung iya, Pak. Tak, reman. Betul tarik. Karo kamu, karo. Iji gat. Penting manten. Iya anjing. Lain dari lagi. Itu habis. Tapi Waikum. Duki ini dua. Duki biasa baik. Bahasa. Duki biasa baik. Kalau musik ngomong itu Duki. Mana orang udah setup Duki. Mending kan dia deh. Oke ya. Aja kan. Bener menang teu. Nyaukur di babaturan nu bener. Nyaukur di babaturan nu bener di nunda. Udah cari. Baik. Sudah semangat kan lihat. Halus. Jadi bisa kena gur. Iji, dua, tilu. Ngomong. Sok, guys. Mana bisa? Iji, dua, tilu. Mana bisa ngomong? Iji, dua, tilu. Tadi dia baca lagu giyo sih. Oh, anjir. Nah, kumaki ya. Iji, dua, tilu.
1, 2, 3. Mana bisa ngomong? Mana Pi? Itu. Hitung R, seding R. Iya buka. Biasa. Versi A. Siap. Tadi tuh main ini. Siap. Action. Mana yang bener, mana yang enggak. Jam. Kalem mal, kalem. Anjir, goblok. Tadi kecewa dari golong. Tong kayak memal, sekanya mana apa mal? Heeh, kumaha cek dewe kumaha teh. Untung langsung ke bener-bener enten. Can. Hanya can refleks video na. Ayo Santai lah. ayo jeda lah.